emsakazweni Ukhozi FM. Bye bye darlings. Hello everyone, hope kula kulohamba kahle. So ke bezibhlungu ke inhliziyo zabalandeli bokhozi, abalaleli bokhozi bonke isiloma esiuSelby Mkhize, Selbeyonce Mamkhize ubashiyile wahamba ke wavalelisa wathi siyabonga, kanti uhamba nje ugel uyazi ukuthi uya kwiGagas FM. Kuyachazela wena. Shuthi bamthembise ke imali engcono ke kunabanye ngoba phela kuyaziwa phela ukuthi iGagas aliholeli kakhulu. Uyakhumbula nje idrama nje yaphena intuli nakhe eveza ukuthi ubehola imali encane kanjani. Shuthi ke yena bakwazile kumbekela ioffer engcono kuneyoKhozi because ngeke nje uzushiye indawo la kodwa uhola khona kancane uyongena la uzohola khona less, akwenza umqondo lokho. Vele kodwa phela vele abaningi bese beyibonile lento yakhe uSelbeyonce, abaningi vele bese beyihlawumbisele ukuthi lento ukuthi uyavele kwiGagas FM, but then asifunanga ukuthi sikholweni lento ngoba besingayitsheli. Kuyaziwa phela ukuthi uKhozi neGagas bajayele vele ukuntshontshelana yabo ama radio presenter umunye aphumela ayongena ngala. Kujwayele kodwa ukuthi kube Gagas aphume kwiGagas aye kuKhozi, not ukuthi iGagas lithathe umuntu woKhozi, akuvamisile lokho. But anyways bengifuna ukutshela lokho ukuthi nangokuSelby phela ke esaya kwiGagas ke, but ke futhi uyafitha ngoba niyamazi nani ukuthi uyathanda vele ukuthi ayikhulumele nesingisi here and there, afake isingisi kanti kuKhozi befanele nje akhulume nje isiZulu straight phaqa nje angashintshi enye language ngoba akuvumelekile. But anyways guys, bekuyona leyo video namhlanje. I really hope ukuthi enjoyile. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi enjoyile usmash lo like button, uphinde usmash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.